Lawrkhawm episode za somli pakhatna Khawvela in Hluber Buckingham Palace Khawvela mimal sak in manto berchu Antilia Mumbai mini soyania amai ro chu Khawvela in manto berle Hluber mimalina sak ni chi alo chu koina andu asia chuan Buckingham Palace hi ani ve thung ani England Lal Chhungkaw le an thla te chenna Buckingham Palace hi England khopui London a ania Khawvela lalina chuan alar ber ani he lalina hian minazong tan chuan lu a har sate mawangin England mipui tamzok point a chung hi engtin chiange a ti an thre chiang bik lo ani he lalin ro pui tak mai hi atira chuan Buckingham House ti thin ani a chan chu atira chuan he hmuna hian Duke of Buckingham trina kumza somnga vela nu kum sangkha jasari somruk pakhat khan King George III chuan Queen Charlotte tan he mun hi pound singni sangkhatin alei saka chuwang chuan Queen's Palace tia soithin anita ni chui theicina chuan helai hmuna masaber chu William Blake ania ani hi kum sangkhat zaruk somni pali borvel khan helai hmuna hian alo thin ani hemin hu hian kum sangkhat zaruk somthum pathuma tang khan Lord Goring chuan he hmun hi lein a cheng ngala chuwangin Goring House ti in an soile thina heng hun lai tang to hian Lord Goring hian huan ro pui tak tak asiam cheu maya a then te phei chu voin ni thlengin hmu thein aloma chu tuna Goring Garden anti ho khu ani kum sangkha zaruk somlia Goringa documenta chuan heram hi shal atum lain King Charles I chu engamawangin London a chua sana lal hian he hmun hi dan le dun ken ko na hmunata na amamo thu te aziak tel ani hemin hu hian Henry Bennett chuan he hmun hi aron leya kum sangkha zaruk som sari pali khan akang vak nge a kum sangkha zaruk som kwa pariat atang khan Duke of Buckingham chuan he hmun hi alu atanta ani a chanchin ngor ain helalin makna le dangdai na then khatte clear ho don ila he building design tu hi William Wind ni in kum sangkha jasari pathum khan Duke of Buckingham tan a design ania hemi nuwa hian a building hi siam that le khoi that ania England Lal Chhungkaw in an chena hunatan official taka an pon lai hian Lal Chu Queen Victoria ania chuwangin he hmuna hian lal thla te zinga chuan Queen Victoria hi a cheng masaber ani in ro puiti taka room ringot po zasari samsari panga auma Lal Chhungkaw man big room hi somnga pani ania na thokho room za somriat pariat bathroom somsari pariat state room som pakwale mikhwal komna room tam tak auma achung hi kal ringot po ni la ikal na nga chia ikal let le lo chuan bool tak ani tukver hi zasari somruk amin kongkha ringot po sangkhat zanga som pali auma heng tukver te hi ka rukdana ti fai si ani he in ro pui tak chung hi mi pui te hmu chak le fan chak ni ma se mi pui nol pui fan thei turin an hongkhat khop maya atlang puin kumtin August le September Khawvela hian an hong thin ani heng hun lai hian lalnu Queen Elizabeth II thi ni pui chol manga Scotland rama akal thina wangin hmu tur ngai me ulo ani room lian ber chu state room ania he room hi a seilampo meter somthum paruk point paruk azawlam meter som pariat ni in meter som pathum point thuma sang ani he room a hian mi poimo le mi ro puite an lo mi khwalin cho an lo ei pui thin ani he na hian lungker moi tak tak lemzia bonzar moi tak tak te malai thil hlui hmu tur tam hle a thil hlui le Lal Chhungkaw in thla chhon dan ngai na mi tan chuan museum ani ringot mai ani tuna hian lemziak sang sari painting singa le watercolor manga thil chei moi sing thum aum ani he na hian na thok hi mi zariat lai anom mek ani a building chunga hian cinema hall te post office te police station te ATM te ngal veka ATM hi count and call amin an boy pui ani in ro pui ti taka rokle suam tumpo an lo tam to hle maya chung zinga chuan Edward Jones hi heina ru lu zinga chuan alar bera ani hi voi thum heina hian alu ru to nge ani alu masak ber hian chauka ei tur te arua avoi ni na hian thom no la in Queen Elizabeth ke korte ala telbok
avoi thumnan hian thil dang ala ba ka lal thu thlenga te a thu ani ama hi man ni in Brazil lama thon ania heta tang hian rontlan chuakin a hnu dewa man nun le ania Australia rama na te thok chun zomin kumsang hazariat somkwa pathum khan aboral ani Indo pui pahni na lai khan he in hian voi kwa bom manga bei atoka vanai thak takin lal chung ko zinga thi le hliam anom lo thung he ina na ha thak berpol pakhat chu sana en kol hiania sana chi sang zathum som nga vel oma chu chuan khovel ram sang te hun le dar zat akok dik vek tur ania he hi uluk taka avil reng anga ya wangin mi pathum anin tho chok ani security te na korsen an hak chan hi pahni a oma pakhat na chu security te form inang vek an siam sakum hian rong sen hi atlom bera chu chuan poisa tam tak an senral tur aven pha a panhi na chuan rong sen hi mun hlataka tangpoa mu ol sam ani awangin anom na mun a hria zung thei ani King Henry VII Khan an mani veng him tu te chu hun bi a siam saka he athil siam hi kumzanga chung chu an mang ani arum hnuai lama hian chua ruk na tunnel siam ani a King George IV ten he konga an kaltum chuan papakhat Newcastle lam chuak hi an tok hlol bok alaya huan hi an lian khopa tennis court le deal aum ngala helicopter po atum ngal thei ani khochak lam bathlar hi mipui ho ma a in lan nan chuan an manglar bera lal chhungkaw in thil hun poimo le chin chia tlak te lom na an nei poin helai hmun hi an mang rim hle a helai hmun hi kan hria thei dan tur chuan Prince William le Kate Middleton te in kis na bathlar kha ani US President zinga he in tlom ma saber tu chu Woodrow Wilson kha ania kumsang kha sakwa som pariat December thla khan he in hi atloa Woodrow hi Mother's Day tilar em tu US President kha ani tin America President chepa ve thei tak Jimmy Carter khan Queen ram sang te economic chungchang khom pui he hunan nei chum khan Elizabeth II chuan alo dong songa asira ding anu chu Carter chuan a hmoya an chuk zeu mai chu ti ati tam khop ani he na hian mi khwal te ei tur tui le changkang tak chop thin an nia kum khat chunga ei siam tu ten an ei tur siam tamber chu sandwich chang ania kum tin hian he tiang chang hi sing thum chuang an siam zi ani lalnu aom le om lo hi fleck in tar dana tangin a hria thei thina lal chung kho fleck an tar chuan lalnu a om tina ania an ram fleck an tar ro chuan om lo tina ani thung thin ani kalni om ve takang mo Lawrkhawm mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don nia